Kwithira bwako mutegeria Wero TV wina ugorobo bwega bujurithari mubi mothani negetikie kinya muthenya jwaku jukubugi na kinya weekend yaku nenderete bwega ngakwata ogeni kiri mubango joto jotwari uma kuma thaiji monka themwe na nusu na ndategera ndene ya studio twina mami Priscilla. Karibu sana mami. Asante sana. Tukomba kwithira tukiariria mantu jegie kana moro tujontu kuyanarwa nikimbesha itwikite thina kiri family imwe nikimbesha itwikite thina kiri family imwe na mutegerio Wero TV no tutumire SMS gukurukira 40321 ukomba kwithira ugitutumira mataro jaku na tukomba kwithira tukiendelea bwega kabisa. Mami no bugi ndongi muno weekend ya kwikari idongi muno atuambie nikimbesha itwikite thina kiri family imwe kire muno kiretaga thina kiri family mantu neyagie mbesha ikwithirwa sana riria antu baguranaga bagurana kana bendanire nontu bwa mbesha ukeje utegera antu babaingi bara bendanite nontu bwa mbesha beta nande bagurana pengine uguri burare on courtship urathithairia muntu mantu jeguru tugerese kumuguraira sawandi very expensive kethe ingwe mugurira nyangu ngiri 5 moteri ne wa muikia we muikia hoteli ne ile cia goro no kuona wa muikia tua Japani indi thaira buguranire mbesha icigitire ate iciere thina kiba ubu kethe amware kuromba mwekuru ku ari kuromba mbesha utikumwa urora mwejaga umeobviously thina kagitate igatonya na ndikio ikio kiomba ikio kitherwa kigitumi kimon sana ikio ikio contribute mono na kinyokeja gutegera kiri antu baba ingi kukeja kwithirwa tugerese mukuru nyanwe wina income mwekuru ati na income ukuigwa utina o yani agoita ni thero kinyo ngwere thina no ntukeja gutegera okeja kwithwa mukuru ka aandiki gwenka na mwekuru nawe atina akurita mbesha ugwe kukagia thina nontu bwa mbere mwekuru agatwe kuromba agatwa rimwe na rimwe no menye thaire umbatire mbesha na nura mpejaga ikareta thina na nike igitare kinya rimwe arume bakarega kwaye kuruba mbesha imbi kana gitumi imbi sana nkorwa uni mbuga ikumenyaniria antu ibamenya na iria kwa tuye kana urora munanura na mbesha ote munanura kaire bwa mbere thaire umugurire ko mwerenchere na mbesha kumena ndi mamurenda kwethia rira bwethero bwi courtship rira bwethero bwi gambanagia bukigambania na ndi no mwarere ntombeta mwari no erencho na mbesa no ntuthaira oni umbonerie maisha jeguru arafu ocoka wanguro ocoke jatwike no kumenya nka affected ima so no bati kuendelea gethia umbonerie mbesa kuma kiambiriria kinya wangura ubati kumbonia maisha jeguru uria mwanka mwisho gethia ni hoteli ni urambikaia wambikia out twete tukaria special no kuona no kiriaga goro no kuona no ntukawonere uni ndogoro nande kumaniria au riu tugetania bubwega indi nande ti ungurana no ramboneti maisha jeguru ucokoro basande ni mbesa cigitate ciura nande mamu kwina tofauti endire ogurirwe na rira withero wi mwari ni ukwenda kwira ari mamu kwina tofauti ogurwa na rira wi mwari ikwitha kona tofauti nene muno nontu ukerigira mwari okwa uria muntu agukuonia thai butira gurana niguo ageta na mbere gukuonia bwagurana ni antu bakai muno benderiaga na ura barakari yani beta na mbere gukonia maisha jeguru uria na gutumira mbese inyingi iguru riao bwa mbere menya mbere kara kwerensa kendo mwitikira na ndi thai no tika muthure na kendo menya muntu wina mbesa kana urokira asikieguru kendo mwenda ngakwera ibwaga sana mutegeria Wero TV rikana moroto jwa ntuku ya narua nikimbesha ireta thina kiri family mwa nombe kwithirwa gituma moni jaku na nkomba kwithirwa nkija tegera atwendere mam nikikwirikana arume bamwe kana ababa betu bona mbesha ibachinjagia bukethirwa bwambiriti from nothing bwa mama nthe rimoi butare jainya kurea lunch supper endirira na ndionere mbecha akagaruka niki bwa mbere bomba kuona na kinya na muntu gutikyo muntu ina kyo bururu na boka jukania tu nontu bwa wendo isa sawa na ndi thaira bweta bwa gita mbecha kana bwa chwa mbecha bwe bubaire bwa chiona
nto murume muno nagiragia kugaruka na inya sana na akambiria kuona kinya nto bangirutere barate ngiumba kwaria nabo no nturire ate ngiumba kwaria abo no ntuti mbeca ari acio lakini na ndi mbeca ciejere no ntu ciejere ibo chwere icionorere na ndi ukona muntu ambiria kuona nto bangirutere barate romba kugitate kubona ukona ambiria kugena tucunku arutere ndigwa ntuko ibaretwa mbesese baretwa mbesese ntigirite tukita watu chunkwa tukoituretwa mbesese ya Gimiru kwa nandi mbesese ai nandi nukuigwa nandi bakambiria gwitania tumbesese tu nandi nukuona nandi na gutumira mbesa na njirere tikitite ate irie tiagirite na bosici wite na thina nukuona chau imakosa ja manene muno ki muntu gwita na mbere kumisiusi mbesa ndene family ira bochuita na thina yini ne muno kwa na mamu imbi tuma bagaruka na ndia wo sometimes sikira gituma bagaruka iru ikumio ono mbomba ko ruita iru ikumio nonto nande no cigerwo muno nukuona mbere atire cigagwa nonto na ino kinyire gwina cio nande gutwe ungi umbo gukinya nukuona nande no geta na mbere gucwa kinyari bangirutere na gwije mwanka thayu no bati kumenya ugwe ari bathongi bate aciarwa no bagaciarwa na bendereo ciaro na bakenderea guciarwa nukuigwa kukira kina bata ikunganiro imwe kuroku wa gwithe bwaku na mam twetegera turona ne akuru akibachinjagia kana inye akuru ibachinjagia kinye akuru ibachinjagia te akuru aki kinye akuru ibachinjagia tugerese no andikirwe pengine nya no kwani muchara jo munene nkurukie mukuru oku ukona muntu ujo nambirie kinya kugaruka nukuigwa ukona nandi nambirie kinya wengo kuona akuru bangirute nambirie kwaria na bangi nukuigwa age propose ro getikiritie ugo korirwa mukuru waku awithe bwaku bumite anto araja na bwina thina yinene muno nukuona thaira wagita mbesa no ambiririe kugaruka nukuigwa no ambiririe kwaga nya respect ya mukuru oku no nto thaira wambiririe kwaria na bangiri akika ote respect yo kwa mukuru oku nukuigwa nande respect nayo ere two way traffic no mwanka mukuru gwe o respect mwekuru oku kenda mwekuru oku akombo ku respect mwekuru nago no mwanka gwe heshima mukuru oku kenda mukuru oku akombo kugitata guko areo lakini na mama twishokara twariririe mantu jegi akuru kugaruka kwi akuru bamwe bauga ni nyarira rantrare ambesha mwekuru kwa tambona ta muntu na ndethira tambona ta muntu ri ndagi ambesha ri nikiombona ta muntu nikiandu bamwe bathukanagio no ntu bamwe akuru bamwe batekaira bakauga ni mwekuru kwa rantrare acio atambona ta muntu na ndinde kugia ambesha nikiabateri kumbona ta muntu tikabambitete na areo menko nongi nago nande kankwire kira gituma gukarwo muno iru ikumyo ro wigirwe ndakwirira no kuigwa nago thairo geta mbere no ntukuona ugo kugia mbesha ugeta na mbere gwikumiria mwokuru oku na kumonia ati no kwaria nya na ari bangi umenye mwekuru ro oku ati kweshima no kuona na ugo uri mukuru ubati kwa mwekuru oku heshima kenda na wagakwa no kuona nande no ntu nande kabukaganira ndoni utheri nukuigwa akuru na boborirwa na ekuru baba borirwa ati nthigurwe na nditire aratwire mbere kwina mirimo ugo kaumarira ono ntu boru ikumyo ro ambesa ugeta weje na murimo ukona ro uretere mwekuru oku murimo kwou akuru na ekuru itobati kumenyera twinde nukuigwa ibabati kumenyera bakamenya igita ritiri ari antu baratwire mbere nukuigwa kwina murimo jojo kuthiria antu na inya joints nukuigwa na weta watonya murimo ono joria umenye ukuretera mwekuru waku na bugutiga bwanika twana tweni tutigwa thinene na mam no bateri go provide ra family imukuru kana imwekuru imukuru of course mukuru na bati kwithwa ari provider wa family kirima nto jonde no bateri kwithwa agita mbesha babati kwithwa bagita abo bairi lakini kuma kaumo mukuru akigurana no bati kwithwa uri tayari kumenyera family eku especially kire family needs cia family na cio niriko basic needs mono bukenda bya kuria bukenda nguo bukenda ketheja nyumba yenjege gukara no of course school ikejirira au ko bati kwithwa buba iri bukigana responsibility no kuigwa kenda bukomba kugitate kuria kethia fees na kukita for the family no ntwa basic needs ile cie most important
kiri family. Na niki antu bara baingi kana akuru bara baingi bauga ugwe waandikwa kana mwekuru okogwo wona ngugi waandikwa wona mbeca wa mikumiria niki na ndiku kumwe mpomba kugwa ikurita Oni mpomba kugwa ikurita no ntu bwa mbere ugwe thaira mwekuru oku agita mbeca ko bati kugwirwa no ntu bwa mbere bukamenyanira bwinde no kuona kethe family needs tukugaga basic needs cionthe bukaga responsibilities kuringana na mapato jenu lakini kwe mtu kumukorore onge utegaira ati thuganagio u auga ogokeza kikuandikwa kana wona mbeca monkanyari momo akorwa mwira ndugurira business mukuru amwira ari ugonda kurugurira business wona mbeca ciaku wa mikumiria ura kubati kwithwa gukari mwankirira au ikubati kwithwa o muntu aina source of yani aina kajira kako wona mbeca kenda bomba gutethania bubairi na kenda bomba kuga responsibility icianja no kuona responsibility nacio cigago kuringana na mapato ja muntu no ntugo we mukuru gomba kwithwa wina mushara ju munene na mwekuru ika mushara kaka iya inako kana mwekuru okuna ate andiki na ugo no andiki mapato jara mwekuru ako withwa mbuga pengine akigwata ijakaria karia gukama omba kwithwa na ukama mburi na ukama ng'ombe no kuigwa na ikaria karia mwekuru agitate akaria karia ikwendagia akona mbeca akendia tukara turakugita nguku no kuona na kurikeri ku mwekuru ju etakendia no kumenya utumba ugo compare muntu uju otu toto anja na muntu uro kugwata mushara jwa 50 na no kuona ko una ndipo akara kuga responsibility ichianja ne kabukaga na kuringana na mapato na ndi mam Priscilla yes woni ndethro inkuri wa mbeca nyingi nkurukie mukurokwa yani inimbweri ugaire majukumu jara maingi jaburi kwithora jesa india kwa kabukaria na bwitikaniria mam na ndatagera nkona ndethro ndina mbeca nyingi nkurukie mukurokwa kwigita yani bakinya bakauga atiri yani wikumia bura bonto murume buteo natabukuburi ukara kithira mwekuru ena mbeca nyingi nkurukie mukuru no bateri ku take all the responsibilities teka bati ku take all the responsibilities ora ko bati gukaro antu ajari ugo ri mwekuru kinya wengwa no bati kuyuganiria ukona na ndi mukuru okwethira otike inakyo utumba kujukia responsibility cionde no nto wena mbeca nyingi ugo gomba wetoka jukia loan ukari na mukuru okubuga etikaniria kethi business ukamwikira na business ire ga peak na business ire reke go peak ukona ra mukuru okwa kugwatire ngugira cianja cionde ukona lakini na ndiko kwegintu kira nto murume igagwa kaugwa ai yani oninga yakiro imwe kuru business ari no kona gintu kira igi ku affect kana kinya akurubange batithiro be mo appreciate ukaigwa muntu akwira ugo ekirwe business imwe kuru bi lakini nande mamure ndo twira antu batibwirio kuthikira mantu jara antu bakwaria ume kana ora bakirwa kana ora ugo kanyururwa the thing is cover your mind about your family kira kibati mbere ubati kwaria rwaria rwenu bubairi bukagwatanira teka bubati kwanza kinyantu boba wame bati kumenya ati yugo mwikirai ngugi no ntu thaira lakini kwera bwana batekira woni okaigwa mwakuru akigo woni no kumenya gwa kwenda agurire TV ndagurire flat screen ire anene you see yani ukethra kinya anyway kuruba mwabati umba kwitha mantu janjeo lakini kura mwekuru kieta akiuga nteto ciawe ome yeah na ndiko mwekuru ndakwira mwekuru ubati kuthithia untu bwaku bwena mukuru oku na bwicirie nu bubairi no kuona bweta ukajukia loan ukeja na mbeca ira baketha bo discuss ite ni business igani akwenda guthithia ugo kamwikira business na mantu jare kajetho jaije nu bubairi no kuona business ire menye ikupiki bugaita ngugi bubwega na ngai abutharimire ama mkurugura joint account ikwethera kubugi ndina family yakwa narwa nkaigwa maybe agasururiga inkwendo rugura joint ya mukurokwa ikwagirite oni nte kwa device nte kwa device kurugura joint account na mukuroku no ntu bwa mbere bukarugura bubwega na bugwatanirite mwari igita ria nyuma no mwanka gukethwa kwina umwoko umiri ongi no kuona mwanka gutwike ugwe kethia gwi mwekuru ukaandikairwa figa ira witite gwita kethia ciringi ngiri jiri wiro nthie thokone ura ikwasi ura nkabio nchabe ura nchogo ura ndengu
kura maguta akuruga ura giki mwanka ngirijire igitiate mwanka ngirijire ithire ugwe thaire umite thoko ni nywa cemania mami okure oguciere njirene kinya ina thina utumba mwanya ciringi 200 u ni ongwana ari ko ituge utuma nkwira atiri joint account ntiuga ni bui kaba muntu ina joint nyomora ina account yegwe mwanya unge na account yegwe ikenda bwakara gwita ngugi buka discussa amwe bwe methene buka uga wona itembese iji wona itembese iji kenda tumba kuthithia project iji rwari ro kugwatanira rutireta thina na tukiuma mantu tegie joint account nike kurubara baingi kana aciere bagurwa baigagwa buthuku muthaka atetheria ngina maybe kimbesha maybe umango gine eja muthithiritie shopping ukaigwa baraba ingi iboteta why kwina gitumi giki kwa mbere ukeje utegera muthaka uria mwekuruju aikinya ria gwambiria guteta nuthithitie untu too much nukuigwa pengine kwa nontu uguraira mami oku utirikana ni ketha kwina umpumite no kuona nandi na ugo tomba kuringa mwaka jwe chonko ugo leta mami oku kanyama wa munengera 500 wa munengera 200 wonno nkuona ende gwa nontu twina gwa nyombezi ntararia mbigetu okiuga kinya tukaraithe mami bare ima no mwanka orira oni ngaro kugitate ngaro kwira oni ndomba gukwa device ngakwira anto babati kwithwa bakimbalance both sides nontu kinya ningwa ganchiari ima nukuigwa onde na aciari bara mpumite kiribo nago baba baku turi kibo neka nyabongo bari aciari baku ko utubati twinde ketheno kwenda twendana kana ketheno kwenda tukarana thiri kana ketheno kwenda tukara tutumira mbeca cietu na njira yagirite turi na ngwataniro injega ndene nyumba balance kunde lakini na kwe yakuroba mbo uga kamenya ndakugurire na ndio kugura nwejire family iji atoronya ko ibatigiro ge family rengi ibamenyere mami oku kwe antu baita statement ta unibugi lakini menya atanongina baria atanocia bara ne kabaciari sasa na kinyawoni anciari muciari ure sasa lakini na ndiacha ugwe ntera uga mami ure okwathithairwe rionde lakini murikana inya once in a while by the way no tukwe baterikana kinya murikana inya once in a while kinya kethiano kugurira mami oku kanyama ntuko cionde kinya ndene mweri ni rikana mami oku inya no rimwe no kuona na woni ntema indi no ntukuona at least no kurikana mami oku na niki kwithero kwe hard kana rimwe ni ngumu sana kire mukuru kugurira mwekuru yani kunenkera mwekuru mbesha kire akoro bamwe it's hard gukwira kembesha iji ukathithio lakini we noete akakuthithira shopping akuretera akwira tibibi niki ni ngumu kire akoro bamwe kwa ekoro mbesha arume ibakarize kabombio almost bonde almost 80% nukuigwa ibakari ubara baingi lakini nandi kyo gitumire tugara kamwamberio muntu nabati kwithirwa aina source ekwithirwa ukionaga mbeca no ntugo withirwa ukionaga mbeca ciaku kinya muntu urakaria gukunenkera mukuru uri kwakaria gukunenkera mbeca ugo titindo mukamatete no ntu at least basic needs ciaku nukumba gukita kukurukira tubeca turokugitate ukuona nande urenda gutwira most of time mukuru na bateri nande kuria mukuru na bateri kunenkera mwekuru wageta kwithithira shopping na bati mukuru na bati kwithwa akeja mwekuru ogwe mbeca especially jakeja kwithwa atina income no abati kwithwa akimweja mbeca kana akimweja mbeca eta kuthithia shopping into bila kwenda ngakwira ibwega sana mutegere Weru TV no ntuba kwendelea gutegera mubango dotwari uma na oni gasururi ga Kamero na Priscilla Githenji ndene ya studio ndategera nkona antu bakomba kwithirwo betuma maoni lakini jara maingi kuona ukwithirwo kibashokeria na ngakwira ibwega sana mutegere Weru TV tukomba kwithirwo tukiona na kaire ntuku ya Saturday indira tukomba kwithirwo tukiendelea na mubango jojo dotwari uma mami imiarire kumba kwithirwo gitira tegeri ba Weru TV ere mwisho ora mpomba kwira ategeri ba Weru TV kampomba kubera kira kina bata tukare nina maromba ndene nyomba cietu na ria twakara twiromba naira mwekuru rombera mukuru oku mukuru nawe rombera mwekuru na bwaronga maneromba akika mbeca istomba kubwathurana ndene nyomba
au angi ejaneni heshima na mwathani na wageta na mbere kutumbanira kimantu jonde na i anniversary ko wa ari baba kugurwa ntuko izi nonto ndategera ari ba ntuko izi ndigwa nto bakiuga they are looking at what the man is driving they are not looking at what is driving the man i anniversary ko bakwa ora mpomba kwa anniversary ari bara bakugurwa na ndiri ndenda kubera itubugatege ni mbesha enda muntu kethera no mwendere with or without money enda muntu wigwe akwa na nkoro yakwa imwendete ugatega mbesha icieta ikathira ugatega muthiko jure agwete uga ndenda kugurwa no wina ngari no ntu ngari no ithire na ntuko imwe kwa hivyo enda muntu no ntu ate no mwendete na wite na mbere kumurombera ikenda gutikeje kwithwa kwina conflict kana thina iguru regie mbesha ndene ya family yenu bwagurana na ibarikane mbesha ni thira na muntu akoro thingata mbesha kana fame bionde ibithira kabisa aya ngakwira ibwega sana Mutegerio Weru TV ithro wene gitarerega tukethro tukiona na kaire ntuko ya rojo indira nkethro nkureterete mubango jo tutharimwe lakini mubango jo twarioma tukethro tukiona na kaire ntuko ya Saturday ngakwira atire ngotiga musemo jumojo kimiro juga atire mwekurukia amomora nje wewengwa na mwekuru umume omba kwithirwa ke build nje wewengwa ithro ene gitarerega no gorobo bwega bojorithani mube mothani tuonane rojo rukire.